namkena kambe ka Master Xitsonga analyst channel of course ta khivra la bin Mayengani the president leyi nga ta hi khiyili ka vele vele na usungo Mr. Post so kasindla of course rati 20 February a swi ni hlamarisa ngopfu because a ku ri khani swi expectini a no hoyi mani munhu kasi mi rhanga phanda ya swi hlamusela rini kwala man because hi fike hi vona siku rin'we tlhofo ri 20 February mi rhanga phanda yi fika yi tsala this post laha yi nga fika yi vutisa yi ku kokwana Afrika ra bava yi famba njhani thawa ni vhela ni swona ku himpela yi suku ri vona na ti-reactions 5,000 reactions in 5 hours like every hour yi le ku kumeni ka 1K reactions vanhu swi tikomba heyi mhaka leyiwa laha loko se hi khe hi langutisa laha yi ri ku va tsakiseni swinene obviously defense ta Ben Mayengani the president obviously na laha swi nga va vavisa nkarhi wa loko hosingo Mr. Post a celebrate and stuff like that kokwana Afrika ni yi vonanga la ya ha ri konje okay it makes sense khali nga se yi vona mi hi chekela kokwana Afrika namuntlha timani 20 February yi nge za yi posta nchumu on Facebook or yo hekiwa or something might have happened yi ze ku 31 January yi nge se posta nchumu kokwana Afrika on Facebook from 31 January ku ze ku hinda these days masiku yengani 20 days na ku hala ka TikTok loko ni cheka la nako yi khale yi gene ku posta la as you can see last time loko yi posta ku ri 28 January a reds me check sis okay ha ri kwala ngopfu hi landzelisa na history vele ya tower ya hosingo Mr. Post just as an introduction ka timhaka ta yindlu ni mi vuyisanyana ndhaku yana and stuff like that so hi ti 24 September hi laha mhaka yi nga siku la kona loko hosingo Mr. Post a fika endla a live a ri kha a ka tower ya yena la nga ku fika komisa marito lawa Simbi to Saman Xivuyevuye Tower ne mi byalana hinkwenu na maxaka ya n'wina ka xisa lexi a se xi sungulile leyi a yi akuvo 5 years 10 years just yi ceriwe this year 2026 December ko tlheliwa a swi swo tlanga ni kwatela nga vulavuli leswi ne leswi ni ta ni mi nyika 2 years ku va ku tlheliwini la a leta to mi kuma ku yi akiwe yi zela khoma 15 years la nghena ti-column Xivuyevuye and then he also gave us another update a ku ri March hi ti 4 2025 loko leswi a vhakele hi kokwana Fonyonyo la so during that period swilo a swi tikomba swa ha famba kahle and stuff like that loko va n'wi vhakerini and stuff like that lero swilo from that September ya 2024 to March 4 2025 swilo swa ha famba kahle and stuff like that i swilo leswi hi nga swi notice sweswo and stuff like that mayera mhaka leyi so ku hi level a hi khe hi swona ku a yi fika ka this level as you can see kwalano kasi section leyi yi nga komba hi kwini no hi kume vona ku hala masunguleni swo kani hi fambise ngopfu apologies I think kun'wana la masungula a hi kombe kahle na hi level leyi a ni lava ngo level as you can see level a yi va yi kha yi fika la and stuff like that ti 4 March leti a ni lava ngopfu la mara mhaka leyiwa okay however kokwana Afrika yi vuye yi n'wi nghenela loko se hi fika ka vo November 5 2025 leswi nga vuya swi ya kumeka ku yindlu ya Mr. Post se a ku ri khale yi stakini ever since vo March leya like yi yi stakisa sweswiya like almost so hi to lembe manjheni ku hi vula ra sweswi and stuff like that leswi nga va swi endlisa xona after loko a bayizini hosingo Mr. Post eka live ya yena laha hi nga fika hi vona a glimpse of his house picture leyi yi trenda swinene ku kombisa ku kasi yindlu ya Mr. Post a yi nga ha ri ku fambeni na hi leyi la vehicle leyi nga vuya yi trenda strong unfortunately for hosingo Mr. Post laha swi nga swi tikomba ku no yindlu leyi a ya ha yimi ka that same level hi nga hi vona loko va Fonyonyo va kha va ya laha ma vona mhaka loyi hi khe hi cheka laha hi leswi a swi huma xi hundza xexo leswi nga va a huge problem to hosingo Mr. Post hi ku a bayiza a ti expose hi yexe ka live as you can see loko hi cheka kona leswi swi nga vheta
swi kombisa ku there is no way ku yi nga ha gonya in a way yi va yi herini hi December 2026. So mhaka yi tlhe yi va even way more worse hi December because swi tlhe swi tikomba vhele laha swi xa ku na a meeting kwale ka yena hosingo Mr Post mi nga ma hleketa loko hi zumazuma swi vona ku ka ha ri level yin'we sweswi swa tikomba if you can check there hi kota ku swona ku ka ha ri the same level ku nga hi December ya 2025 ngu swi ti fanela kahle ndikenda swi ti fanela ku ri January. Is it December? It's the one that January, guys. Apologies. I think the one that January, ne? Yeah, the one that January. Yes, apologies. Kwala masungulweni. Nta verify, sorry. Oh yeah, apologies, guys. I got the one that January. La I still fika kona and stuff like that. Yeah, verify and sure right. La in the fika ko loko se ke key check as you can see ko very must too much to go phone na izuma swinene ya zuma swinene yi ngozi ku zoom as you can see masho level xile hansi sweswi ka swona swo va ya va fonyonya ku ri level yeliya swi komba na ku va tirhisa month ku nga n'wi tlekeni na ku sungula Mr Post ro ka u nga twanana kahle la hi nga vona ku level fika kwala and stuff like that loro swi obvious swo confirm ko there is no way since swi was January yo hela a nga hatlela ku hi December like ku nga ku ri magic ngo ku ri kumba ngopfu ku ri tower ku ri yindlu leyi gonya ka nharhu there is no way. There's no way. So loko ha ri kwala very as expected defense loko vavisekini obvious sweswo mhaka leyi nga ta ignoriwa so Sheriff what fish yin'wana the big fence yi fike yi responda la mara a fika nga respondanga kahle a ni voni swi ri necessary because fike vona fika komisa ku loko mi rhanga phanda yi vutisini ku yindlu yi famba njhani a komisa ku vutisa munhu loyi ya yena va nga za va nyikela ti-cement va ti-hardware after 10 years yi boy stroke futhi vutomi i Macece Resort hi va hleka Macece Resort Mtsenga u kuzamela ku va kha kombisa ku yo nyikeleriwa such as Mr Mtsenga and stuff like that kwalani mara insurance mhaka le minute loko fi nga respondanga hi swo swi ndla ku se ri ku attack-weni because ku na difference here Mr Post here a nga tisa a challenge swi kahle swilo leswi mi swi tirhisela inani logic lomu kha mi swi langutisa hi a nga i ta head 2 years phela Mr Post i hlaselo hi sweswo and I remember not way endla that first analysis ni kombisa ni Mr Post swilo leswi risk leswi a swi ndlaku hi leswi a nga kombisa swona ku 2 years and the 2 years swi tlile ku by December mina ku nga ku ri miracle loko va kha a tlela ka yindlu liya ku lwela ntiyiso a swi kahle hi lwela ntiyiso ku nga va ku ri huge miracle loko swi humela tano hi leswi hosingo Mr Post hi fika hi vona a fika a kombisa xiswona kwala and stuff like that mara loko se hi khi hala ka sayiti ra murhangaphandla hala a yi nga zangi yi kombisa time frame ku hava la nga ta fika khota ku yi fika yi kombisa ku ya hela hi ri lembe munhu waloyi hala ni nga n'wi tlhavela hambi ku ri amount ni nga yi affordaka hambi ko 2000 ni nga n'wi tlhavela munhu a nga fika kombisa ku murhangaphandla yi te yindlu yona yi pimela malembe ya nga a yi zangi hi ku pima hi yo difference leyi nga ko yale and hi mhaka leyi yi fikaka yi onhela hosingo Mr Post loko Mr Post a ri ti akela laha a kombisa ku na ya se sungula swa yena a nga kombisangi period a ku nga ta va na issue because murhangaphandla yi teke nkarhi yona ku va yi heta yindlu ya yona obviously yi teke nkarhi you see yi teke nkarhi around that period very ya vo 10 years ku va yi heta sweswi yi kota ku va yi tshama and stuff like that i nge a ti poniseni so obviously na Mr Post swo boha 2 years yi to yi herini obviously because ku hava ku i ta kha a tlela swi teka nkarhi ku aka double story swi teka nkarhi swinene it's not that simple swi teka nkarhi ku va swilo ze swi helela hi kota no tlela ni hi lwa leswi swi teka nkarhi hi nga yi gohisa hi ku but swi va kha swi teka nkarhi hensa swi ze swi la munhu a pimapima ku ende swi la na patience ku aka xilo xo fana na double story you must be having a level of patience so Mr Post found out the hard way unfortunately and mi kuma ku already se beef no beef lero murhangaphandla ya ku beef and unfortunately murhangaphandla as always leswi nga swi notice yi se yi langutiwa as a bad person loko se yi kha yi tlherisela ti-beef you see yona yi ta tlherisela guys sweswo a hi swilo leswi nga ta ignoriwa yi ta fika yi tlherisela laha
And from what I know, se yi ta langutiwa as a bad person, as munhu loyi a nga na jealous, ku ri ku i munhu loyi a nga lo sunguriwa. Na loko se hi khe hi swi langutisa swilo sweswiwa, munhu loyi a nga lo sunguriwa ka ti-beef teti unfortunately. So i mhaka yo vava swinene because loko hi cheka endlo leyi as mi swi vona kwalani, a yindlo yo sungula Mr Boss yikulu, as you can see yikulu, considering the fact i fike i tlhe i wa ha yisa henhla. So yi va yi ri kulu ku yindlu leyi, hi hlaya ku yi va yi ri kulu ku hi size a hansi. So then loko se still i tlhe i kuma ku ha fika wa hi gonyisa, hi hetelela i spende timali to tala swinene. Yindlu ya durha guys, yindlu ya durha, hi vula na hi khumbi masiku lama, it's quite expensive. Na hi sweswi va kha yi fambisa swona India Mr Boss, as hi khensi kun'wana na swa ku i davula kun'wana kun'wana i xitayini xa layini yin'we swa ku davula swa ku laha davula yi laha xikarhinyana no ta rama kuma I guess. Okay. So unfortunately yi le ka problem nyana wo sungula Mr Boss. Yindlu yikulukumba yi ta lava mali yo tala swinene, and ku even ti-updates mi ka swona laha ya ha ri ka level ya le hansi. So swi ya hi ku munhu u la ka team yini. Team Mayengani ma ta tsaka ngopfu, i vanhu lava nga ta va kha va celebrate swinene hi ku languta level leyi, as you can see ku yi teke like over lembe ku va yi fika ka window level. Just imagine, that's crazy ya ha ri ka window level la, makhumbi yo tala vona mhaka leyi. So a raids a wo sungula Mr Boss, beef yi le endleleni, you can't ignore that. And mina as Master Tin analyze ku mina Benny Mayengani nge n'wi voni as munhu wa wrong since iyo sunguriwa and stuff like that. Hi leswo loko a mi nge zangi sika va ta kombela mi tlika subscribe. Yo we. Minjhani ka masela. Hey. Mani swi tina ku khwirile ni ya bebularini. Matase ko wa 10 months. Kasi n'wana ni bebula hi tin'hweti tingani. Hikuva n'wana bebuli 7 months va ku i premature. Mina sweswi wa ko va 10 months. Ai futhi Jodi n'wana leti ta ni dlaya hi loko no kuma mzamani ta ni tiva kahle o pangela jija yena la a ta ti humesa jihumu.